Dom, good morning and welcome back to my YouTube channel, Sobi Vlog. Guys, ini nih dom ha. Wes karbeng long kita nanti ini gini dom det aneh first time lo. Bukan pun. So, nanti dom tanang lang dulu semua. Journey kita ngor apa? Lagi business area li tahu nih kalau non damik bom lo. Ini ke pandai mana dah pikir lanjo. Mau asal lo dah ni newe non ke. Kali ini pelan lanjut. Non dah kali ini kan. Kata bagi lo 7 o'clock hadapan tong kili rampo ni. Lapu jadi lah sudah malu Mison sari ali des kurang le lo nam dak pa aku putot beli gari kidun kopi. Nak cari le deh. Guys, teman ke Nogao bypass pen nambong lo hojaya na ko. Nagi hojaya bisa pada tongka gaya ko. Kidun ko sudah sampai. Jang kok. Guys, on maginili dum kutihat tuli nang lielo Nogao kutihat tuli. Oh, lapu bin si hamden kita. Hamden ya, lapu kan bukan sih. Guys, salah pun lang satu orang nan. Kilang me mire dan sini. Mire papuang selo jangan ke. Tuar dari kilang deh ini ngarong pon koy ano. Mire. Joni. Mo ekdom gari ka sa kapini. Guys, lagi हो जाए डॉन बॉस्को स्कूल aja. ये हो जाए के लिए लो फाइनली. Olah dah lo bola. Oh, bas kan isun. Guys, kalau kita ailing lo, kita tuli ailing ko amo cepat sini lo. So, ini dumbang kami bom lo. Oh, aduk pati kelang lo, aduk om. Ngolong filo lo pun. Tingno lang dami na. So overbridge arum ke do auto station cuman deh lo. Parking adim. Munit pipi. Guys, traffic jam lo dak pen tempo dam long de lo noni tunggu sekali dam bom dak pen. Oh, riso. Guys, हो जाए. Ladak non ko ma doi bang ko ni. Munit tong sarja brand lo dak. Damlong lelang ko hari. Oh, damlong lelang tho. Mane minister bang jibon. Ang par ke kado ka beta dak arja brand lo line by line. Mama. My dear mama.
dak pen kali jeng ron hedi sini lo bodang li tu mama bade kawal hansi pu ikma oke Himanto Biswa Sharma non lang dia utpat lo jo guys non dong ka kinam tu pula dak hojai pen angko thôi Để đâm ra cô nó làm sôi con ta, rồi con ta đều con ta tháng 5 chim này đi thì luôn. Rồi chứ hồi nè. Nè. Hả? Pilih Pak. Tolong kan mesti. Pilih nang rồi. Pilih kok. Ồ anh đang cái gì đấy lo ăn chị ơi đã hè đặc quan là cái hè ồ anh đang cái gì thì bắt đầu chốt một chút cái mấy cái này Guys, sesulang roll par dep ke lapu parai ke tumpreng lo Karbiang long ke polo dakan speeching lo hala pulang parai ke lake aku jadi berarti kita biar aku di apa tumpreng par tumpreng Nanti gua tidak ayo Jangan tinggi dulu dong. Ini banget. Nih, sini asyik belakang sirliang bagaimana? Apa ya? Jangan sih. Guys, dong ka nang lelo dek, dong kamu lo hala pakai youth festival IBAD hala pakai youth stadium lo. No la dek dong kalong si dolo. Coba bongke. Nih. Guys, ni room dong kalong si dong ke non dak pen ni hala pakolong atam po ako ani bangga ako hamden dam ko dak lo si kak na din ito. Mo kena mari la ko chitong sana dai ni. Đam bà mẹ nói đang tạ guys non bang dong ka pen dam bom lo aning bang ka pudam et lo hamren angki noni kolonga ke dam lo guys kolongan ang leet penon sang det pel lapu tawar kolonga market bozar pini Sunday market lo la sina ke julo na lidu handa na miklang iklo jo ni kang sama por lo ingting rim lo non kijut lo lagi hal lapu ke puja sulik bom lo lapu ke puja pen so guys son bang angting lo pola sinang litum han penap sa ko puthot a video ke milang piklang ko penap sinang piklang pamir po puja po jong sinang litum nang lang dun lang ni video lang mesen bete please nang like tha la pen comment sita la pen subscribe ita pudo